حي على الفلاح. متنگی آیت وقال الرسول اور کہے گا رسول امسنگ رسول نہ ہائے گا نہیں یا ربی اے میرے رب اے گی مپو ان قومی بے شک میری قوم تشنم ای قومنا اتخذوا هذا القرآن ٹھہرا لیا انہوں نے اس قرآن کو ای قومنا اسی قرآن سیبو وہن کی مہجورا متروک چھوڑنے کے قابل تھا دو پا یا با پشک تھا دو نیائے اویبا مچاک تھا دو نیائے اویبا پوت اما وینا مخوینا شیم کی ای قومنا آیت سے کی تفسیر وقال الرسول ہے رسی کرم رسولنا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی دا مہاگنا شکایت تاونی قوم کی مرم دا ان قومی کرم با قومنا تفسیر دھائری اسی کی قوم سے قریش نی سی نہاری با مخوی سی بون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نی عربی لون دا قرآن سی نازل توبنی مخوی عربی سی کی فصاحت بلاغت امسو مسیدہ فنگدوگ لبا حق ہے بسی اچم بسی مسنتر کھنگ بنی مخوی قرآن سی بو تار بوی متنگ دا ادو بو نوک نبا کریم نبا امسنگ مایون تھوک پا وا ان دبدنا مرم ویرگا تھادوک کی قرآن سی بو هذا القرآن مہجورا تھادوک کی ادو دا علماء کرام سنگ ناسی کا آیت سی کا مری لیننا اکھوئی کی پاتا کوئی نہیں فہم کھڑا دیہائی ویری اسپیسیفک وینا مرو وینا سی کسی کفار قریش پونی ہائی با قرآن تھا دو ہے بسی ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا قیامت کی نمیتا شکایت تا ہوگا نہیں ایگی قوم نا تھا دو کھے نا لیکن اسیدہ کی اصولی طور پر ان جنرل علماء نے بیری مدو دی قرآن بو تھاجہ دبا قرآن دا کھنتھ دبا قرآن دا عمل تو دبا قرآن بو تلاوت تو دبا ادو مائنا قرآن بو چوم تلاوت تو دبا ہائی با پولم پون مکسی قرآن بو تھادوک پگی منونگ دا چل کی گنی ہائی بگی اکی بشے کوئی پون مگنا تھا مگدہ بنے اللہ نے کوئی بو قرآن تھادوک تبا قرآن بو مپون فانا البا عملی طور پر امسنگ ہائی با تدبور عمل تلاوت چمن قرات تو بہاری با پولم پون مکسی مپون فانا پانگ تھوک پگی توفیق پی نبی و ایسنو آمین ورم دی بو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ہائی گنی ایگی قوم نا قرآن سے بو تھادوک کی شکایت تو گنی اللہ سبحانہ وتعالی دا